tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawai in sibai le vek ule tonchum video chuan Taiwanese movie mu nom reu tak kumsang ni somni pathum kuma tlangzar scam giving ti hi toikim taka thira ngai thla kho zoi na hun ilo nei liang umiang San Francisco khopui chunga thler pakhat Chinatown anti maya chuan Asian chungkwa inbeng bel tamtak omin Jason le anu yun yangi po hi chung zinga mi chuan ni a nun nuam zok be se ya he hmuna pemlut ve roi hinima se la Retheih nu fa hle in anma ni to ka an thorim ve na zong te po chu engma lo mai an la ni ri ani chung vela wang chuan mi bum na te thok chinin tlangwal mel chishan lo tak Jason chuan alan dan le akut ran na chu nutling ke siniokal poisanga ho bum nana mangin anu po in pa upalam to ho chu poisa wangin ambe thachiam chhin anu fa hian Chinatown na dorlian ve tak nei India ne na chuan khosa in endi la chu anni nu fa ang thowa nei bik chan lo tak mai ni in barul tur hi rakhat ani awangin ador inshal na po in chunga ba te chu akovar zo meu lawani heti mek lai hian Jason la chu achian te chuan endong hle in an khosak berlutuk chu fiam tho nan ti an mangvel china chan kom tur dang nei lo Jason la chuan a ho changam ngai boxi lo anu po in thanat pui chang anga chin le ani Jason po in anun chu nin ve chang nga thoma se ma han lang wak ngai na a she chuang boxi lawa zana chuan India poisa bat na te chuan launchak ruain huanginen chuan Jason om lo lain kotan lo thak chiam ni om tak ni in Jason po amang ang man le a nima sela thudik tak ero anni pahni bangalu tuk chuan liman lo chang mai chuni in CCTV an off thengil wangin Jason chuan aman chuak le vek thosi ani banga boxi poisa tho chwa le chuan vak ngai na sheto si lo wangi chuan ruah man na siam zuin Taiwan nu pakhat ceramic art sumdon na awanga house ton tozet Mrs. A Poli anti mai chu bitum aril rukta ani San Francisco ceramic art Poland na lian taka aron zindon wangin chu hun chu remchang takni in an shebok hinga siam Jason a ceramic bowl manchin chu Mrs. A Poli fapaboral ta hinga siam ni bokin henga chu art zirtura America omchini in an chungo sumdon chu ain kol zompe lo wangin akir du talawa chuti velai chuan car accident wanga boral le ta thut si in Jason a bowl man mek chu anam chunga a ceramic art wart siam omchun ani phata ani hei wang hian wangi po in chu bol holam tak leinan Mrs. A Poli chuan sum arendon lawani ti chu chechiang hle in ruah manna asiam zuita a India chan pa puina in bol chu lilam tur zinga chuan an pholang theita bokani Jason chuan thiam taka lem changin bol chu boral ta apa siam ani thute soi chawin Asian tana America rama inben bel tum khir zia hi ati chau nu phe chuan adot soi oi tak Mrs. A Poli chu anuk alawul chung maya afapa chu aron nung le ta ang hiala nga yin Jason chu atupani in aring hal mi amai bokani heiwang hian bol lilam ani huna po chang huai le in makta duai an kai ta der mai heti lai hian Mrs. A Police staff te ero in thil thleng chuan oi ve haulo India chu Mrs. A Police ne na shwain wangi te nu fa po chu an khom tel ve nge a wangi la chuan poisa kha ngatan ma katilo bol chal ka du tak chan po ka fa pa hian nun nuam zok nei se ka du wang mai nia in lei du lawani chuan bol khamin pe ula kan kal mayang ti in lemat sang thiam na samai si a Jason la chuan anu thawang chu hauna hle in college te kala zerna cha ka don ve du sakin kanu hian katan athil nei lu berzinga mi min hlan atung mai ania alauti ve bok
Hei wang hian Mrs. Epoli po in afa ani arin na chu adik nge asya in kumsang khazakwa somkwa pariat kumapiang ve thau ani ti asya nu phei chuan junga America kalkum ne na chutin Jason chu atupa ani theina chance asang hle in ashebukani atule fa te dangla chuan wangi te nu falem chan chu chete ma in an oi ve silwa chung kwa po anin musakhi ta lek mai Mrs. A pulila in ring na samayin Taiwan an kianga kumthar mangve tur te chuan asom tang deuh dewa anni po in an nar phal teu lo private jet changkang takmaya te chuan nuam ti tlang hle in ei tur po menua om zong an cha kimbar bokani an khosak phung mol mang lutuk chuan Mrs. A polipo ti hnual deuin do tan soi rin na te chu anei le deuh ro angloya afa panena chuan Jason a hun kal to engkim chu chui chuak dap turin ati pha ta ngi ani reilo te hnuwa chuan Mrs. A polite in lian ro pui zet mai chu thlengin Jason te battalion po kongkalu phata tang chuan an hoi a ngal ho maya alan dan chuan Mrs. A poli hian fa pathum nei yin chung te chu enzu anyole boral to heng tian ni a nucha pa pani nei bokin chung te chu li le jaw tian ni a anni pani la chuan Mrs. A poli company Taulin company ya how to lu berni chu an khel dun ngar mai boka an u naw nu ni na chu it sikin pai thak dan an dap reng chin bokani Lui ero Mrs. A poli assistant ni in kena ero hi chu an zui fa pa ani thunga zana chuan kumthar lo thleng tur lom nan zanria tuinai tak an kil ho ngala an zanre ei tur angmaya moi le nal changang takin anin thuam cheu bokani Jason po in henga thuam no lui te chu in belin chu chuan Mrs. A poli ril ru po anele viau mai kumtina ati dan chin angin Mrs. Apple chuan momo za chuang jet orderin akhoi mobera chuan poisa thir da in chu poisa thir omna ei fu chuan atne na changin poisa tam tham tak andong china wanei thak takin wangi chuan la ei fu chat zuin poisa adong ta chan mai ni unzui eroin Jason ti hau chu mil lo hle in an chung ko harsana to rem changa lak tuma apu thunga afapa kena chu nakin loka Taulin company nei tuatana ahwal ruk meklaya henga fapa anga in chalte anron lang thut mai chu alom hau lo niberin alangbok hei wang hian mit mei cha po mu du lovin achong kampo athlum lem lo viawani zanru e khamnu in Jason lu le ken te chuan pona haji thalin an hlimtlang le a Mrs. Apple po in clear nuam ati viau mai atuk lama chuan be selo tak main Mrs. Apple unaw pa lia chu investor tam tak tenen ron lang thutin he in hian changkai na anei lo ro in sem konga minti boy mai ti velin afanu Mrs. Apple chuan chung ko ro akhom nem bi kang ti chu a hlau zek ni in alang ber Mrs. Apple chuan chate te alo dorin miduam kanilo zia chu ka ina chiang tamdan tang hian a shat mai lom alo ti ve a Jason po in lia chu athiam thil manga lodong song ve in akut rang lutuk na chu abul vela mi te makti khopin a shon ne so bokani Mrs. Apple po in Jason chuan nundan moile khosak phung chate a sha chau deu du sakin lu le ken te chu zirtir turin angin ta a ceramic art po thiam tir tumin Jasona chuan be se na sang tak aneyani anila chuan engama ma tang chuan aning ngal em mai boxi ken nen bo in kom ngai chhodeu dewin Jasona fuina azara ani po in athil ni chak ber Taiwana asiam thiam ber ni chu athil chak ber ani thu te shilve in anin po ve to viawani heti meklai hian Jasona ringnel bur unzui chuan an chung go zinga mi ani rengem ti finfianan athisen test tir chu atum bokani Mrs. Apple la in atupa ningye ya ringin ani telin Jasona chuan alwang liam tul mai boxi wangi po in ti ngai na cheto lo hle in amulo der ringot to mai ni
heti mek lai hian an chung ko sum don na chung changa unzo le anu Mrs. A poli thu chu in mu fu lei the talovin thu cha po an soi don lei the talova lelama Mrs. A poli la chu Jason chunga chuan na men lova thathungin Jasonan adin hun chia chin ja te soya new year khopuya saju ang chawlom kan ni le ati te chuan aril ru tinaru tak zetin akhongai nu no lu tuk chuan poisa te apek pha ta vel ngota chumi nu chuan Taulin company ten board meeting an nei thuai don thu shilin anu nen chuan telvenge nge durin asom bokani chumi nu chuan angai te bokin poisa tam tak omna envelope sen bok chu pele in athil soi ngai bok chu asoi le ta chiam chiam maya heta chia hian Jason po in Mrs. Apple chuan Alzheimer nat na aveni ti chu ashe thiam ve ta chia bokani board meeting a po liat chuan Mrs. Apple hena chuan idin mun a chalo e mai lawin thiar film to mai ro ti in a tham lo wiang maya Mrs. Apple run lutuk po in Jason chu lia the chuak turin ati pha hial mai chuta le mol tu nei ang dewa om derin a thau chuak hluaya apa tharawin alu chil angmai te chuan om der velin leman chang zui ta tak tak maya achan thiam em wangin anu wang me upo in makti takin a en phok shu reng rengot mai ni Mrs. Apple te chu kanu tia kawin akwa zui wang wang boka chung thilvel te nuai wang chuan board meeting po chu postpone nitaringotin alem chang thiam lutuk chu endi po in pueti viau mai anula chuan helaya kan kal chan chu boli lam na poisa dong tur kan ni ti kha theinhil su ti in warning apezui mol mola chuti lain achunga achat em wanga kalsan thu tharsa ti deu chung to Jason heroin Mrs. A poli poisa lak sak ringot mai chu harsa atichal to maya hewang hian anu nen po anin mo thiam lo pha ta nge nge ani atuk lama chuan Mrs. A polin shal chu a phallo ceramic plate mil mang deu ho chu engma chevelo Jason chuan shal dan tur ngai to tura angin na don bo zuin TikTok live mangin alo shal zui heu heu maya chu thil chuan Mrs. A polipo tithin rim hle in a shisel na din mun chu lang thein a chiat pha tarok ruk bokani heti lai hian Mrs. A poli heroin afapa angai em chin henga fapa anga angai Jason a ero chu a ho hlei thei chuang de lova mangai na mita en tlatin alaka chuan thil ati swal ve theilo ani hote chu chuan tum nei ra na Jason a tran puina ngen tu unzui po athi saru viau mai chuta engma soilovin wangile endi te chu Taiwana anlo kirle dai wangin Jason chu akhwa har zui hle bokani ama duat ber tu Mrs. A pulila aung rop zui ta boknen Jason nun khwa chu ngwai chin le in engti ma aphor ta heklo zan khat chu aril rushi omlu tuk chu Mrs. A puli mutura kalin thudik engkim chu ashil ta vek maile afapa heng fapa ani lo dan te chu shilma se ril rufim po puthei to lo Mrs. Apple la chuan athu soi te chu adong song thiam to hau si lo hewang hian Jason po in api lem Mrs. Apple wang tal po a Taulin company chu lia kota chan tum lovin kenle luitenen chuan ro manna an siam tlang ta a an company a investor lian tak tak mi pani te chu mu in company en kol tu tur thanna board meeting omle tura chuan an puina an ngien ani berbok relo te nuwa chuan board meeting po chu Mrs. A poli telova nei nita in chung kwa chu an boy zui deu lai bok unzui le in afapa kena chu company how to siam alo tum be bok nen engma adik hlei theita lo ken la chuan company a how to ni chu adu lo thu soin chef ni achak jok thu chu asoi mau mai chuta le li chuan Jason le anu wangi te dot soi chu fin fia na ne na ron pholangin an hun kal to a criminal record an nei dun to zong te nen lam chuan aron pholang fai ta vek mai chutia an boy de mar lai chuan liu unaw pa jaule wangi te chu anron in zui lut ve ta hlol mai alan dan chuan wangi kha America le lovin zawa motor hian alau kalbo ri zok ani mel
hei wang hian lia thu oi reng chin zau chuan avoi khat nan a support lo pha ve ta ani chaklo tak Mrs. A pulipo ron lang vele lolin afanu unzui chu how to ber tura andu thu sei chuakin midang ho po chuan an lo rem ti pui tlan wangin unzui chu Taulin company how to lu ber din hmuna hlan kai anita ani chu chuan unzui po tilom hle in loma wangin a hnuk pa ul hial bukani hemin nu hian Mrs. Apple chuan unzui ni na thar chu midang zong shiata puan zarna nei zui bokin athil ti chu wangi thuron alang wanga puitling thei ani thu te asoi bukani ani na taka chuan Jason a achil tak Mrs. Apple chuan Jason chu ayo tu tan it ma se wangi eroin company how to lu ber ni na in adam chung deuh tho a Jason a aphuar betur chu du lovin thuron dang alo pe manani tin chu mai ba ka aruka Jason Thianten an test na chuan chung ko zinga mi nge ani ti chu afin fia to boka he thudik hi ama Jason ngei po in ala shamia lo bokani thudik ril le zwal zok po wangi hi Jason no dik tak ni lovin Jason no dik tak chu min chawni in apa ero Mrs. A polifapa henge khani a nima sela Jason a apia nu re vaklawa anu chuan tlan bo sanin Jason a enkol na chu heng ko ta hian atlata ani hewang hian fo enkol konga experience la nei lo tak heng chu abwai chin viak bukani chuti lai tak chuan mia bu wanga tlan bo wangin yan in tongin ani chuan Jason chu en kol puita a nu fa ang maya om chawin anin om taro chin bokani Jason len wai to nuwa bandwai thak takin henga chu accident wanga boral ta thutin wangi chuan Jason chu thla thlam pha hau lo bukin afapa ang che in en kol chhun zom zel ta boka tun hun hi an lo thleng theita ani hemin hu hian wangi po in Jason hena chuan in chena thu soin America lama akir san tak tak to don thu chu ashil boka chu chuan Jason po tina hle in ni khwa asya tira tanga nu anga alo ngain anuna telve anu to lo chu tor thiam har po ati viau mai ti chuan chalo zetin anin thla pha dareng bokani Taiwan om chun zom tareng Jason po in ceramic items siam te chu ne so chauve to hle in chu chuan api po atilom ruve viau chin anun chu nom sa to viawin dam kho chwa na hlau thong taka mi bum ti vel chu ngai to lo ma se Jason eroin ashing to nu ni hau lo wangi chu angai bang theita der lo mai engkim mai chuan ama sha chwa tirin akhwa ahar ruveng veng chin bokani lelama Jason a akal tir theinana nasataka an khuma rilrun taka siam tu wangi po in thiam lo reng andung ve bokin chutianga ati chan ero afapa ang chia mangai Jason chuan nun nuam le chaber mangse andu wang chau ani boxi chutianga Jason a ngai le achong khum dan ti awanga in thiam lo taka nun ahman mek lai chuan ni khat chu Jason angei mai chu an kianga aron kirle ta hul mai le anina taka chuan Mrs. A politi chung kwa chuan ama Jason chau ni lo wang le endi te po chung ko zinga mi anga an pom thei to don wanga an ma ni lam tura ron kal ani bokani ti chuan unzui en kol na hnuaya Taulin company po chuan ma son chhozelin khovel puma ceramic art company chaber lo mante chu dongta hialin ane tu chung ko lampo hlimle inrem takin an khosatlang zui ta zel bokani ole engponi se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ole